Ayacuchopi kaq apu wamanikunapa chawpinpi huknin llaqta Inkapa rurasqan kachkan fuyukunawan pakasqajina Pumajocha inti watana sutiwanpas riqsisqa. Kay llaqtaqa Bischongo distritopin kachkan Vilcashuamán provinciapi Ayacucho suyupi yaqa kimsa waranja pachak iskaychunka soqtayoq patapin kachkan Quechuapi. Imaynatataq chayamuna kay munay ñawpa inkakunapa llaqtanman ñawpaqtaqa Vilcashuamán llaqtamanmi chayarqanchik chaypin inkakunapa imaymana rurasqanta riqsimurqanchik. Chay Vilcashuamán llaqtamantataq kay inti watana sutichasqa llaqtaman hamurqanchik kaypin kachkan kay Puma sutichasqa Jocha. Pumajochaman chayamunapaqa chakillawanpas utaq karruwanpas hamuna Bischongo llaqtamanta pacha pichqa iskayniyuq kilometrospin kachkan karruwanja chunka pichqayuq minutospin chayamuna chakillawantaq huk pacha chunka hanchisniyuq minutospi ñampiqa hawanki imaymana kawsaykunata uywakunatapas. Kay inti watana pampaman chayarqamunchik kaypin kachkan inka perjakuna inkapa armakuna Jochapas kaypis kachkan chayta hawaramusunchik. Yachay maskaqkunapa nisqanmanhina kay inti watana sutiwan riqsisqa llaqtaqa nisyu chaninchasqas karqan aswanja Japaq kaq inka runakunapaq kaypiqa kunan Callanca Torreón nisqa inti watana inkapa armakunan Jocha hatun sunturwasi arpana rumipas tarikun. Kay Pumajocha utaq inti watana llaqtaqa hatunmi yaqa kimsa waranja tupuyuq kachkan inkakunapa rurasqa paykuna kaypi tiyanankupaq Vilcashuamán llaqtawan Huamangapi kaq raqaykunawanpas inkakuna kay suyukunata lliw hawanankupaq kamachinankupaqsi karqan. Pumajochaqa runasimipi Lago del Puma niranmi. Kaypi kaq Jochaqa runapa rurasqansi inkakunas kay Jochataqa rurarqanku hinaspa Pumapa rantinman rikchachirqanku. Wawqiykuna, paniykuna, kay intirun llaqtapi hawaykamaqniyku Perú llaqtanchikpi suyupi tarikuqkuna. Primeramente qamkunapaq hatun saluduyku kachu. Kay Intihuatanamanta, región de Ayacucho de la provincia de Vilcashuamán. Ari kaymantamanño hayku lluqsiykamuchkaniku. Kay redes ninta riqsisayku hawaykachinaykupaq. Kaypi hawaykuchkasun Piedra del Sacrificio, waqtanpi las carceletas de los incas.
Hanailau piñata jarikuykuchkasun Intihuatana, Acliawasi y Agua de la Eterna Juventud, como también Runa Siminchikpi, Pacayac. Arichay Pacayakunchikma, con una exactitud mana yachakunchu maimanta Jamus Hampas. Aulitunchikma, Cuentabanco, 2, 3, 4 kilómetros mantam kayak subterráneo yanta jamu, hay poco yanta jamu ninko. Arikunan Universidad Kunamant Jamunko, Yachaysapa, Hinaspan como Jorjorunko análisis na Hinaptimi. Mínimas cantidades de minerales se encuentra, buenísimo para la salud. Chaymawa Hikuna, Panikuna, Kaya región Ayacuchuman, Chaycamayco, Hinaspayapas, Chaycamayco, región Ayacuchumanta, Vilcashuamán, Yactaman, provinciaman. Wauhichaykuna, Panichaykuna, Ñohapa Sutima, Kaykuchkan, Alex Sulca Quispe, Arecay, Yactamantama, Canico. Kay Laguna Manta, Intihuatana Manta, Laguna Pumajocha. Imakunatata hawasun kay Intihuatana Mauca llaqtapi. Kaypiqa hawasun kay chunka kimsayoq kuchuyuq rumitam. Inkapa armakunanpin kachkan. Allin llaqllasqa. Hinallataq wakin rumikunawan allin takyachisham kachkan. Kaypin yaqa pichhapachak wataña hinapuni kachkan. Kayman yaykumuq yakupas hinapunin hamuchkan. Kaymantataq wak Pumajochaman yaykun. Intihuatanapiqa kay kallankapas kachkan. Aswan sumaq ichapas awhamanta amachakunankupaq karhan. Kaymantapacha imaymanata hawanankupaq. Hatun rumikunawan sumaq perhasham kachkan. Kunan runakunaqa manacha kayna llamkayta atinchikmanchu. Kay ukupitaqmi kay Intihuatana kachkan. Kay rumipa llantunta hawaspas ima pacha kasqanta hawarqanku. Hinallataq killakunapa puriyninta. Chayman hina yachaqku ima pacha, ima ruranakuna kasqanta, ima tarpuna utaq ima raymichana kasqantapas. Kayqa Inka runakunapaq rurasqa suntur wasis karhan. Hinallataq kaypin kachkan aklla wasipas. Kaymansi inkakunaqa hamuqku rupay mitakunapi. Samaku runankuna kamachiqpas. Kaykunataqa pachakutej inkas rurachisqan. Willka waman llaqtawan kuskallata. Kaypis churin Amaru Inka yupanki pajarisqan. Chaysi kay llaqtakunaqa Inkapa munasqanpuni karhan. Kaytaqmi kachkan arpay rumi. Kay rumiwanqa inkakunaqa arpayta ruraqku. Hinaspa tapukuqku ima kasqanta, imayna kasqanta, awhamanta, tarpuymanta, imamantapas. Hinallataq Pumajochapiqa orjon puriyta atinchi Inka ñankunapi. Kay ñankunaqa hinapunin kachkan Inkakunapa rurasqanmanta pacha. Pumajochaqa ancha sumaqmi hawakunapaq purikunapaqpas. Ñawpa runanchikunapa imaymana atisqantan hawachiwanchik. Chaymi kunan pachata ñawpa pachakunawan sumaqta tinkuchin. Chaynan tukurapunchik kay puriyninchikta, kay Intihuatana utaq Pumajocha rajaykunata ñam riqsirjunchikña. Kay markakunapiqa ñawpaqta
achka llaqtakunan sapichakurqanku. Warpa, wari, Pojra, Chanka runakuna, hinaman ñataq Inca runakunapas. Por ejemplo, hay lugar que hay wauquichanchi, remaykuchka, hay botonjita, chay con gente watanama, aquí hay así, chay manta puririga muchkanka, baños del Incama a Torreón del Inca. Ahí está, jefe, muchkani. Ahí, mi amigo. Apa man chiquilonata. Apa, me queda cuña caipe, ya me cananchi pa guauje. Barquero calma. Kay willarikuywan ñawpa kayninta raymichanchik ichaqa manaya chayllatachu. Ñawpa runanchikuna atisapa kasqankuta hawachiwasqanchiktam chaninchanchik. Hinapuniya wiñaypaq kachun. Ichaqa suyaykuyra kay kanalta yanapayta munankimanchu. Chaynaqa apachimuy yapechata hinallata linchatapas añay. Hinallataq ama manayllaki kaychu. Kay kanalman aylluchakuy. Hinaspa aylluykiman masiykikunaman apachiy. Chaynam llapallanchik kay kanalta astawan wiñachisun. Tukuy suyukunaman mastarisunchik. Hinallataq qillqana ukuchampi imayna kasqanta, sumaq kasqanta Hel Haikapuay Chaynaqa allinllaya tupananchikama.